Dear Mr. Longley. Malagip ko manon ti anak ko. Talo atawanan ije abroad. Ay, talaga mailiw akong kankwana. Nakasingsingpet dayjay nga anak ko. Mapayakas la di ka makaid na Milanyo. Wan nga agpaiso anak ko. Di ka matagtagare. Kuananan, tatan. Agabroad akon. Nagrigat ti panagbiag dito Pilipinas. Ang awan matbusbos sa manak ko. Ano sa anak ko maana-aksidente day. Matulungan ka ko Milanyo. Maawatan kayo, tatan. Ngam di kagdanag. Tulungan anak ni Vicky. Ay, tayo nurse a girlfriend mo ije London. Wan tatang. Isot ti makaamo iti amin ang magastos ko. Isaraknak iti trabaho ijay. Dakkel akatulungan mi itan ni Milanyo nga anak ko. Manipod nag-abroad. Saan pa'y anagliway anang ted iti kasapulan may. Naimas tin lutoy apapaitan na nanang. Si kamot Ruel. Pasablugan nakpailaang. Maalamangan kakit din. Kalpasan na aramida mo dagiti assignments mo. Huwag nga agpay sa Ruel. Di mo baybayan ti panagadal mo. Gundawayam ti kada ni manong mo iti abroad. Tatulungan na ka. Huwag tatang. Saan kayo ngagdanag? Agadala ka na sayaat. Rumbang laang anak ko. Kanay, laglagi pong kumaan arigat ti trabaho ni manong mo iti sabali apagilyan. Huwag na. Amok day ta. Isong nga radadyak makibarbar kada. Nasayaat, Ruel. Ay pagrigregatan ni manong mo ti pau-pauit na kwarta. Nagdakkel mo ti may patpatakder a balayo, Helen. Mansyon. Balay damilan nyo kanti asawa na, Lina. Ay kat balayo matlaang Siyempre, karaman kayo matan. Anak mo lakat nga rod ni Milanyo. Kwa. Buwan man laang. Ito nagangay. Malpasan day tamansyon nyo. Kano ka di ti pa-blessing? Kwa. Diyak pa'y makadesisyon. May mayat no pa-blessing yo. Tadito'y kayo matag na ed. Inton sumangpot dagiti agasawa. Iti kasta. Mamaminsan to ti selebrasyon. Kaano aya sumangpat da? Bagaan nagtumat Uy, di nakliplipatan. What? Adto'y ti pasarabo ken ka sapatos, Ruel. Agyaman manong. Taginatang mo ti paborito. Siyempre, ipatpatig kakabsat ko. Tatang, adto'y mati para kada kayo. Agyaman na kanakaw. Siyak nga'y matanak ko. Nalipatan naksamot tahan. Mabalin ka di mata malipatan kayo, nanang. Adto'y. Napintas address dayta. Ken adamot ang sandal mo. Ay na. Agyaman na kanak ko. Dayta kiti kay kayat ko kan ka. Amom dagiti paborito. Siyempre, ananang. Saan ka di pa'y analpas na kita, Milanyo? Maturog tan. Nalpasan lab. Nasaya tarimor ka. Di ka namin mauray nga umunag iti selenta. Ay, ala. Panawan na kamlatan Milanyo. Nabandog kayo iti biyahe. Agi na kayo. Naglawyo ka di, tatang? Tiyan niya, Ruel. Ti kinatangsit ni Manang Vicky, Ay, tangiwan mau. Ang mga mangag na ka. Rimor day tay, tatang. Napananda. Napanday siya ili. Saan ka no akayat ni Manang Vicky ti sidaan ngayon loto ni Nanang? Anya? Kimbagak itay kada kayo.
Nagtangsid na dyan nga hipag ko. Nadlaw ko idirabi eh. Ay, anak ka, tanagam ti pa nagsasaom. Ang mga no nagbidot ka ah. Un, tatang. Naplantsayo ka din dagiti bado mi anak kahanger, Nanang? Wan, Vicky. Naplantsak dagitan idirabi eh. Apay ka day. Kasto'y tirumbang ka dagito'y abado. Nay, apay nga ita impurwak mo mutin di taswelo dagiti bado. Gaputawan sirsirbida na plantsa. Kunas-kunas matlata. Pasensya ka na, anak ko. Sa anak ngamin nga agplan-plantsa iti badbado, may. Agbirok kayo nga rod iti nalaing agplantsa kan aglaba. Kwa, Vicky. Anya akwa. Jack kayak nga asi-asi ti laba kan plantsa ti badok. Uwan. Bayam tagbiro kak dito'y baryo. Tay nalaing Saan akas kada kayo? Uwan. Agbiro kak itinalaing. Asaan akas kanya? Apay adi ka maununi, Milanyo? San ko mamatakas di ti tratom kininanang? Gagangay asan apulido ti panagplantsana. Ta saan mat anarwam nga agplantsa? Aha! Tanagipulong gayam ti inam. Saan matakas ta? Nasauna laan. Huston! Di mon kaluban ti inam. Talagamat anagalas ti trabaho na. Si kalako man timang paspasensya iti pagkurkurangan ni nanang. Milanyo, Jack kaya ti asi-asi at trabaho. Di ka agdanag, Vicky. Addan na sa pulak at tagaplantsa kan tagalaba. Siguraduan nyo analaing ti innalayo, Nanang. Amangan Gusto matno. ko man day ta, Vicky. Agtal na ka, Milanyo. Bayadan tayo dayjay. Isu arumbang anasaya at ti panagtrabaho na. Kwa, Vicky. Napintas ti trabaho ni Sally. Nabayag ang nagtrabaho ijay Manila akas babaunaan. Kanya ka diti ibagam kada kami, Vicky. Un nga agpaiso palasang ko. Kasla importante ti ibagam ita. Talaga nga importante, Nanang. Nasaya at matarimwar ni Milanyo. Iti kasta, maibagak ti kayat ko. Anya day ta? Kayat ko asakbay nga agsubli kamintukan ni Milanyo ijay London, inton sumaruno abulan, kat nakapanaw kayon dito balay. Anya, papapanawan na kami, Vicky. Nalawag tinangnagyo. Agbiro kayo iti pagabangan nyo. Jack kayat nga agbalin anarugit to'y mansyon ko, inton awan kaminton. Siya, no day tate kayat mau. Pumanaw kami. Uray saan kayo pa nakasubli iji abroad. Nasaya tatang? Total. At damat nakasarita ko nga agbalin a caretaker. Inton awan kaminton dito balay. Oh, Milanyo, apay adi ka matagtagari. Jack maawatan ti desisyon mo. Apay akayat mo apumanaw ti pamilyak, inton agsublita iji abroad. Gapo tajak kayat apagbalinan da anarugit ti mansyon ta. Sabalin samat ti ugalim ita, Vicky. Agpay samat Umanayan ni Mang Kanor nga agbantay dito balay. Ngem naganak ko ida. Pamilyak ida. Ad-adda ko mga isuda ti pangitalkan ta iti balay. Saan? Saanak nga agtalak kadakwada? Sabali ka at talaga itan, Vicky. Siyak ti matulok iti daytoy abalay, Milanyo. Laglagi pa. Kwartak tinang patakdar iti daytoy abalay. Kat no addaman tulong mo, kikitlaeng. Nasken ka di nga iparupam kanyak dayta. Pasensya kayo no maisturbo kayo. Rumor kami kinitatang iyo.
Tamapan mi katungtungan te pagakaran may. Nanang, saan kayo kumaapo manaw? Sige lang, Nanang. Nasaya at met no makabirok kayo itan iti pagakaran nyo. Adosan nyo dito'y balay ta, basit lang. Ay na, unay kamutan lina. Husto da ito'y apagyanan men. Talo kami laang met. Unangam saan kayo anarwam? Nairwam kami. May mayat da ito'yan apag naadan may. Tanatalina ay ti panunot may. Diyak matukod a panunutan. Dakas gayam ti ugali ti manugang yaw. Agasam day ta. Nagdakkel ti balay da apagyanan nyo kuma. Ngamadtoy kayo, nga gababang. Ay, wan nga road. Saan mo't akas jay idin ni Vicky? Italaang mat. Sabali a talaga ti maarami ti kwarta, iti ugali ti tao. Makatawon sang tinapalabas, tatang. Manipod nagsubli damanong iti abroad. Ay, huwag nga raw, Ruel. Aging kaita. Nasakit tinakam ko iti pagmaw. Bayan yung tatang. Napintas mo to'y balay pag nanaadan tayo. Saan aga po iti balay? Hanggang titrato na kada tayo. Ha? Datayo tinang bantay. Hindi may patpatakder ti balay da. Ita, pinapanaw na tayo akas layo. Ni manang Vicky lang, mat. Sana mangayat nga agnaid tayo ti balay da. May samad ni Manong Mau. Under di saya. Sursurutan na ti bagbaga ni Vikay. Kaslasan nga iso ti lalakay. Isumot nga mitidakdak ka ti sweldo na. Iswa na turay ni manang Vicky. Uray pay. Kaslamot awan tulang ti kabsat Mau. Unay mo't tanday ta nga ibagbagam Benito. Tila ibagbagam kin ni Ruel. Gusto timbagak iti anak ta. Umdas ko ma, animanong na ti pagsarmingan na. Hello, anak ko. Apay. Nasaya tas nung bata niyo tiawag ko, Nanang. Ay, ko anak ko. Pasensyakan. Saan kumataka na ayon ngamin nga igam ti cellphone ko. Ta makilablabada ak ngamain. Saan kayo na makilabada, Nanang? Agipawitak iti allowance yun inton bigat. Saanon, anak? Amangan no da itapay ti panggapwan nyo nga agapa iti asawam. Saan, Nanang? Swildok matipawit ko? Diyak ngamin kayat ada kami ti makagapong iti pagapaan nyo. Basta agpawitak, Nanang. Kan para matlang iti allowance ni ating Ruel nga agad-adal. Ay, kwa anak ko. Awan ti rumbang apagdanagan nyo. Kan, kidawat, apasensyaan nyo kuman ni Vicky iti inaramid na. Sakbaya nagsubli kami dito ay. No siya, awan day tiyan anak ko. Nalipat akon. Ngam ni tatang mo ti pagdandanagak. Ngamin, aging gaita, nasakit pa'y latin akom na itinapasama. Amom kadima ng Helen ti sao-sao dito'y lugar tayo. Anya? Kwa. Saan ka kumaama sa sair, Saan? Apay kumaama sa Irak. Anya nga minday taya. Ado ti mangibagbaga nga awan ka no ti serserbi ti dimurasan ti biyag ti anak mo. Anya? Kuna dagiti tao, podno abimak nang ti anak mo, ngam adda ka dito'y kano, nga agababang ka nagrikrikat. Saan ko asintiren? Gaputa agpaiso da ita. No apay mo't ngamin anak dakas ti ugali jay manugang mau. Saan ko napampanunutan da ita? Ni Apo Diyos laeng ti makaamukan ko na. Dayawak ti kinasaya at mau. Tadyak pa'y nangag anag sao ka iti dakas kontra iti manugang mau.
Awan ka di pa'y plano mamaturaw. Day tala cellphone mo ti mulmulagatam. Si Kamot, nag-chat nga ron ni Milanyaw. Tapay, rabrabiin. Di na lang maipabigat. Agawid da ka no iti mabiay. Tapay manay. Ne, apay akas tatisaw. Agawid da kan saan? Isumil lang nga isaw. Ay unay kan ayalakay. Suruam kumahan ti mamakawan. Total, saan na tayo mat abinaybay ti anak ta? Nagpaw-paw itmatlat ta iti pagadal ti kapsat na. Jak manamaw. No apay, akasla jak malipatan ti naramay ti manugang ta. Ay na, kas na kunakaon, surwam ti mamakawan. Iti kasta, malaganan tirik na. Ha? Nay, apay ngay, nagkutong kamutan, Vicky. Sakit, akakapsot ka pa'y. May san atawan. Manipod na aman mi nga dagayam kanser na iti utak. Iso ti nagpilit nga agawid kami dito Pilipinas, nanang. Kastagayam, di yuman laimpak pakaamumot kada kami anak ko. Siyak ti nagbilin. Asaan nan nga ipakaamu kada kayo, nanang. Kat nagpilitak nga agawid kami dito Pilipinas. Takayat ko nga agkid daw iti pamakawan kada kayo. Sakbay ang matayak. Anya, saan ka kumangagsaw iti kasta, Vicky? Agimbag ka pa'y. Tinaningan ti doktor ti biyag ko, nanang. Pakawanan da ko ma. Iti panang papanaw ko kada kayo dito balay. Napakawan kan, Vicky. Idi pailaan balasan ko. Agyaman ak, nanang. Naimbag at talaga ti panagpuspuso yo. Kidawag. Nga agsubli kayo amin diti balay. Iti kasta. Agkakabalay tayo man. Ala, saan ka nga agsalit, Vicky? Kan, husto pa'y lang deta pa nagsaom. Agin na nakapay. Wan ba't nga agpaisaw palasan ko? Saan ka nga agsaw? Tamabannog ka. Madama pa'y laeng ti panagpaagas ni Vicky, Mr. Lonely. Nupay saan kami pa nagsubli iti balayda, kanayon met ti panagpasyar ko ijay, tapno makatulong akmet katakwada. Saan akayat nilakay ko nga agsubli kami iti pagtaanganda. Anya ka diti aramidek, tanasakit pa'y laeng tinakam nilakay, iti manugang mi. To'y pagayam mo, Helen. Helen, pagayam ko, agyaman ak iti dayti apakasaritaam. Nagpakawanen kada kayo ti manugang yo, kan masakit itan. Kat dayta kuma ti panunutan nila kay mo. Tapno mapunas ti sakit tinakam na iti manugang yo. Naan-anay ti ragsak iti kaunggan, no awan sakit tinakam, anak katalimeng. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinaga na Helen, iti probinsya ti Pangasinan. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Marilyn Masedman, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanday toy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Hello, Manang. Hello. Hello, kinasaritak ni Nanang Itay. At da imbaga na kanya. Kadyak amo numaragsan ka ng kwano saan. Anya dayta, Manang? Makiasawa ka kanon? Kwa Manang.
No makiasawa ka, asino nga iti kaduan ni nanang di tabalay? Kwa, Panawang kit din ni nanang kat bakatan. anya nga rod ngay. Alangan mat nga agbakbaketa kabalasang. Gapo iti panangay aywan ko kaninanang. Saan ka apawilan ang makiasawa? Di kayat ko lang, di mo panpanawan di tabalay ni nanang. Ibagam ijay mga sawakan ka, adita kayo balay nga agyan. Sige manang, takasaritak to ni Edwin. Talaga ka di adisidido kan ang makiasawan. Ag 26 sakon manang. Diyak kayat ti mabakatan abalasang. Kaano ngay nga rod ti plano yo, apa nagkasar? Ipakaamuktukan ka, manang. Ijay balay mi ti pagyanan ta, tanalawlawa ijay. Kwa, Edwin. Kinasaritanak ngamin ni manang ko. Ano mabalin? Ijay balay mi ti pagyanan ta, taawan kadwa ni nanang. Aday ijay lugar yo, ti pagtratrabahwak. Agasang may tatalo nga oras a biyahe no sumre ka kanagawid ak. Kasano nga rod itan? Siyak ti rumbeng nga masurot ha? Siyak ti rumbeng nga desisyon. Ang kasano ni nanang ko? Ado di tati kakabsat mo ang mabalin amang kadwakan ko na. Apay, si kalaang ay ati anak. Nanang, panawandakan Saan mo't ngamin akayat ni Edwin nga agyan kami dito balay. Maawatak, anak ko. Saan na bali? Taagsisinublat dagiti kakabsat ko nga umay mangkadwakan ka dito balay. Naibagada mo't kit di kanyak dayta. Itugot da ka no dagiti apo ko yo, no umay da kapasyaran. Tapno naragsak to dito balay. Katsapay ko tamadan kayo adagos ka ni Edwin iti anak. Tapno umayon to mat ipasyar dito. Wananang, matungpal dayta nga imbagayo. Kat ayan nan ngay ni Edwin. Ibagbagkat nan dagiti gamit mi ija inarkilana alugan. Kat agad anad ka iji pagyanan yo. Pakibagayam analaeng dagiti masangputam a pamilya ni Edwin. Wan, nanang. Simangpet kayo gaya main Edwin. Wen, itay kami pa simangpet. Kahit kumusta nga iti biyahe yaw. Saan man atila damdamaga malakay? Edwin, apay akas tati pa nang sungsungbat mo ka ni tatang mo. Nagkulit ngamin, nagado-ada magdamagan na. Tatang, ada kamin. Nasaya at mo ti pa nagbiyahe mi. Ang makabanog at talaga. Ay na, maragsakan ta nakasangpet kayon balasang kaw. Nakitam ka din jay pagyanan niyaw ijay likawd. Jay basit abalay ijay. Wen tatang, impakita idin ni Edwin kanyak. Nawaya kalatang umay dito'y balay, Jacqueline. Adda kami kininanang mo dito'y. Wen tatang. Jacqueline, anyang itar aramidem dita. Intan ijay balay. Kasarsaritak pa'y nga rod ni tatang. Ay, umunig ka man dita balay, si kalakay. Edwin! Makauma, makisasaw, iti kakasta tataaw. Naipagkat ko amin ang dagiti gamit dito unag ti balay ta. Saan pa'y mat analinisan dito unag? Kalinisam Alangan na siya pala ti paglinisan. Aglinis ka, tada pa panak. Sa dino ti papanam. Ay nata, nagkulit ka na ya. Nangagmumat ni tata ang anak kulit. Ay, apo. Kagurgurak tinakulit a tao. Iso adi ka man damag-adamag. Maawatam, Adda ka disida inyaw balasang kaw. Diyak masangot ti agluto, tatang. Tamad-damat ti panaglinis ko. Umay kan tumang rabi ijay balay. Inlakam na kaninanang mau. Kasanungay ni Edwin. Rimwar ka di manain. Wan tatang, jak amuno sa dino tinapanan na. Yalaam to niti kanin na. Ado ti inluto ni nanang mau.
Nagpartiak ngamin iti manok, tasimmangpet kayaw. Ay na, simmang petaklaan, impartsandahon iti manok. Ay na, agyamanak tatang. Pinakagtrabaho. Apay, anya nga oras asimmangpet ka iti rabi Jak na puutan Parbangunan, hindi nagawid ak. Agat arak ka pa'y. Inawis nak nga roti kumpare nga agshot kami. Sumrek ka iti trabaho nga agat arak ka? Kanya ko mati problema iti dayta. Mangan ka pa'y adamot na luto a pamigatan. Sana yun, awan ganas ko amangan. Inakit din. Edwin, agdadagsanak. Ikaw na sayata. Kadwaan nak to kumaamapan agpa-check up. Masapol pa yaya. Ingkan tulatan. Kas kalaubing mo't amasapol akat kadwaan. Hello, Manang? Naganak ka mat gaya man. Di mo pa imbagbaga kanya. Imbagak mo't ka ni Nanang. Mabainak amang ibagakan ka. Tamok agumurgura ka kanyak aging gaita. Kasano ajak gumura? Pinanawan yun ni Nanang Ijabalay. Saan nga minakayat ni Edwin nga agyan kami Ijabalay? Alawanan. Saan ta napagsaritaan day tabanan? Iyon mo man kit DJ video. Takitaag man day ta anak mo. Sige, Manang. Aday ta. Nakaonan, Manang. Ay nahuaw. Nag-cute mata na, baby. I-close up mo man nga rod, tapno makitak no asino ti karuprupa na. Aday ta, Manang. Naka-close upan. Ay na, nagtangos matgayam tagong na. Talaga karuprupa, mading ko. Nakaturog pa'y laeng, Manang. Sige, kaya't ko lang nga minamakita ti kaanak ha. Iso nga'y mawagak. Kat, kumusta ka matindi ta abroad, Manang? Ay, talaga ang makauawid akon. Yung ano sa tagpapaadalak pa'y laang. Si Kanto ti sumukat kanyak dito eh. Ay, awan planok nga agabroad, Manang. Ay, alang arudan. Tani, ado pa'y taramida. Sige, Manang. Agan-anad ka dita. Jacqueline, apay ngay asikan samot din ti agtrabaho, kat saan ka pa'y mo't anakatanggad. Ayan ni Edwin. Rimwar, tatang. Saan pa'y anagaw-awid? Naimot day jay ataon. Amuna ka sa pulam. Rimwar kit din. Jakmat malapdan. Aga pa kami nga minulapdak, tatang. At ni, isudaytan. Apay, sa dino tinagap-gapwam si ka Edwin. Awan bibiyang mo si Kalakay. Nabartag ka manain. Kanay na kastana. Tunggal rumwar, mabartak into nagawid. Kunak man no kunam nga agbalbaliw kan no mga asawa ka. Mamartag ka matlatta. Kababain pa iti asawam. Di o bibiyangan tibiyag ko. Ay! Edwin, apay akas ti panang sungsungbat mo ka ni tatang. Na. Nakariingan ni baby. Magsarding ang banday ta. Basta sumangpot na tao, sangit na sangit. Pasensyakan, Nanang. Pinaumay ka dito balay. Jak ngamin magguhantaan ti agaw-awer kan agasikaso dito balay. Masyanak laang ngamin kan ka, iso nga imayak. Kunak ano tultulungan na kanila kay mo. Adamot ngamin trabaho na. Di mo ibagbaga ka ni Manang mo nga umay katulungan ditaw. Ta sigurado nga gungat dayjay. Wen, Nanang. Anya ka di ti problema, Edwin. Tunggal agawid ka, nabartag ka. Ibagam no anya ti problema. Problema? Awan ti problema. Apay nga ron akanayon nabartag ka.
Liwliwak nga ro ti arak. Di nakpayin matulungan dito balay. Di mo pa yun mauawir ni baby. Tanabartag kamot aka na yun. Di mo man italak kanyak dayta. Wana, tama nga no may batam ni baby. Ken may sa, adamat ni nanang. Bayam nga iso ti agtrabaho dito unag ti balay. Anya? Hello, anak. Nanang, sabalin samot di tabalay nga ayan nyo. Kuha. Akin balay nga dita. Imay ko sinarungkaran ni ading mo, Jacqueline. Dito'y balay da. Kasaritak man nga rod ni Jacqueline, nanang. Ayaban nyo. Sige. Jacqueline, umay ka man. Takasarita nakakano ni manang mo. Nanang. Apay manang. Anya ter aramidan ni nanang di tabalay yo. Kuha manang. Agbakbakasyon ditoy. Kasta aya. Wen manang. Kasaritak manin ni nanang. Wen manang. Nanang, Nanang, pauitan kayon to iti kwartayo apaggatang yo iti agas kan vitamina yo. Gumatang kayon tumatan iti kayat yo akanan. Wen, anak ko. Katagyaman na. Apay asangit itay ni baby, Jacqueline. Naibos nga mi ng tigatas na, nanang. Awan mo itid ni Edwin asweldo na. Nayapay nga eh. Anya nga iti pangigas-gastusan na iti sweldo na. Arak, nanang. Ay, una yan. Mabitlaan. Alaam da ito impaw it ni manang mo akwarta. Tayong kay gatang iti gatas ni baby. Alaki din. Ay, kasimot ni baby. Awan gatas na. Hello, manang? Jacqueline, mabalin ka di apagawido mo ni nanang. Nakakaasimot gayam di tabalay yo. Sino tinag ko na? Ado ti mangibagbaga kanya. Mamartag madgayam ti asawam. Irresponsable nga ama ken asawa. Manang. Iso apang nga asim tapagawidem ni nanang. Tadyak kayat nga agtuok tabaketan. Pagtrabahom day ta asawam. Isukat nga irresponsable. Taam muna nga da ni nanang amang tultulong kan ka. Sige, manang. Pagawidak ni nanang. Edwin, nagawid din ni nanang. Kahit, anya ko man nagawid ay. Nauman Tasi ka ngamin. Day tala agin inom ti aramidam. Taapay asak ti pabasulan. Pangaasim, Edwin. Agbalbaliw ka kuman para iti pamilyata. Agbalbaliw nga? Anya ko mati aramida kadakas aya? Day tabisyom. Mabaybay anda kamin a pamilyam. Saan akayat dagiti kakabsat mo ti aramida makasta? Saan no saan? Sino da ko may tibiyag ka? Apay ipatay ka no saan dak akayat? Pasensya kayon, tatang. Umayak pa lang umutang iti bagasyo. Tawan ka nun mi. Ay, unayin day ta akasasaad mo, anak ko. Sapay masikog ka iti may kadwa nga anak yu ken ni Edwin. Wen nga ron, tatang. Ala, ingkalata ni Jay kusina. At day ni nanang mau. Dumawat ka meten iti sidain yaw. Agyaman na, tatang. Ay, pasensyakan Jakmat mabagbagaan ni Edwin. Lakaya kaon. Di na kong dengdenggain. Kaguran na no aday bagak ken kuana. Halo, manang? Nagpakpakaasi kanyak ni nanang at tulungan ka. Takas taunay ka no arigat ti biyag mo. Manang? Aganak kantumanan iti may kadwa nga anak yo. Di pa ila nagbalbalyo ti asawam. Mamartaglat na. Wen nga rod. Denggam to'y ibagak, Jacqueline. Tulungan ka. Agyaman ak no kasta, manang. Iti maysa a kondisyon.
agawid kan ijay balay. Manang? Ijay kan nga aganak. Siyak ti makaamo iti gastos iti panaganak mo. Kan siyak ti mang paiskwela iti inauna nga anak yo. Basta agawid kayon. Manang? Oh, aping agsangit ka. Panawan mi nga rod ni Edwin. Wan, panawan yun ta asawam. Hindi ka matan iti namin ano agundaway na. Ngam saan lagta nagbalbalyo. Apay ko mga ibantay mo pa'y laang tibagim. Kan nakakaasi kayo iti anak mo. No di mo panawan ti asawam. Sige, Manang. Tungpalag ti kayat mo. Jacqueline, anak. Nadalo sa akon, jay silid a pagturugan yaw. Agyaman nanang. Amo ka din ni Edwin na nagawid kayon. Iso dahi ti umawawag, nanang. Mabit lang tasong batak, Sige. Hello? Apay nga awan kayo dito'y balay. Agawid kayo, itamit lang. Dito kami pala ang balay dananang. Aging gait agbalbaliw ka, Edwin. Agawid kayo. Sana mapalin na panawan da. Basta agawid kayo. Agbaliw ka pa'y, Edwin. Tapno agawid kami dita balay. Puro bugkaw tinangeg ko manipod kini Edwin, Mr. Lonely. Adak ita dito'y abroad, ta saan laptamot amangged ni Edwin. Ket tidamag ko, aging gaita, agin inumlatta. To'y pagayam mo, Jacqueline. Jacqueline pagayam ko, tarigagay ko asapay ko ma, ta makapanunot ti asawam, ket isardeng nan ti bisyo na. Ta iso ti ama, arumbeng ko maamang ipaay, iti kasapulan nyo a pamilyana. Ala, agan anos ka dita abroad, para iti pamilyam. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni Jacqueline. Manipod Saudi Arabia, tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito yung istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Mi, adda ka pa'y matlagayam dito yung salas ngagtugtugaw anak ko. Apay, saan ka kadipay ang makaturog? Sa anak pa yung makaturturog, nanang. Isungag tuktugawak pa'y laeng. Nanang, kayat ko kumati agadal. Ay, agpapan kanya kanak ko. Kayat ko mat amakaadal ka. Ngam, awan mat maaramidak. Tapno mapadasam ko mamat ti agadal. Kasto kadilatan ti biyag ko. Ti agigyan latan dito balay. No apay nga mi na nagbalinak abulsag. Awan ti akin basol no apay ang nagbalin ka akasta anak ko. Iso apang nga asim. Di mo kumaayayon tabagim. Nalabit nga dantumat lang dumtang anapintas agasat kan ka. Basta di ka agsarday nga umararaw iti apo. Ikarik anak ko. Adda aklat ta dito nga inam. Di kanto pulos baybayan. Agyaman akunay no kasta, nana. Agdalos kamot dito'y balay si ka, Hazel. Day talatan agtugtugaw ti among nga aramidan. Pasensyakan, manang. Jakmat ngamin makita ti dalusak. Isuro nak Anya, ipambar mo mananday ta kinabulsak mo. Ala, tumakdar ka tatulungan nak nga agdalos. Sige, manang. Tumulong ak nga agdalos. Saan ka kuman nga agong ungat? Kasta imposible mat ano di mo ammo ti agdalos. Kat bulsak kalaang mat. Ala, agdalos ta ado alito'y unag ti balay. Agtrabaho ka mat. Tapno adamot maitulong mo kata kami. Naawatam, Hazel? Wen, manang.
Naawata. Hazel, nasaya at tanadanon kang agtugtugaw dito'y paraangan nyo. Oh my God, Sander. Agtugaw ka dito'y abay ko. Napariir dito'y sirok ti kayo. Isa dito'y ti kayat ko apagyanan. Naimbag man, ta nakapasyar ka dito'y balay. Una, Sabado nga minita. Amok nga awan manan kaduam dito'y balayo. Wen nga rod, friend. Napan nga mindananang kan manang ijay taltalon. Ngam among ka di. Kayat ko ti makaadal. Ngam awan mat ngamin amok a makatulong kada kami. Di ka mapukhawan ni tinamnama, Hazel. Patsip nga dan tulat ta ti tao a makatulong kada kayo. Basta idaw dawat mo akanayon dayta. Naimbag ka pa'y, Sander. Kanayon apat patib ka rin nak. Ngam ni manang layka. Kanayon nga ungtan kan uyawan nak. Talaga nga minanatangsit ti kabsat mo. Ala, bay amlatan. Wen, Sander. Maawatak matkiti ti kabsat ko. Kan saan tungag sakit tinakam ko kan kuana. Maganda ka din ni Nanang Mau. Awan, Uncle. Aday bagayo kan kuana? Awan mo't kiti. Hanggang... Apay, dito ilata ka din balayo ti ayan, Mau. Day tala ka din agtugtugaw ti among maramidan. Tulungam kumamot ni Nanang mong agtrabaho. Day talat ta papakpakan ti amom. Nagsakit mati pa nagsasauyo, Uncle. Day. Diyak matulungan ni Nanang. Gaputakas ti kasasaad ko. Kaya't ko kumangarot ti makaadal. Ngam awan mo't mabalin ko. Ay, di mong tarigagayan ti makaadal. Gaputakas ta ti kasasaad mo. Awan tumo ila serbina. Awan tumo la tinasayat a masakbayam. Nasakit talaga ti panagsasauyo, Uncle. Na. Nasaysaya at siguro no agawid kayon. No awan mayat ngay bagayo. Anya? Anya, kasta timbagbagakan ka ni Uncle Modoro itay imay dito'y balay? Wala nang. Nagsakit ti panagsasauna. Una yan ni Manong Doro. Imbes nga iso ti mangisakit kan ka. Saan mat? Ta iso pa'y ti kang runaan amanguy uyaw kan ka. Kat? Sakit ang tinakam na dagiti na ibaga ni Uncle Doro? Kutpudnomad ngamin. Awan maitultulong na kada tayo dito'y balay. Ay nalay ka anak ko. Saan kumamat akas ta ti panagsasaom ah? Di namat nagayatan ti kasta kasasaad na. Husto, Nanang. Di mo ungtan ni Manang. Saan ko nga ungungtahan anak ko? Ibagbagak laang tipod no. Basol mo amin da ito'y Hazel. Huston ko nakmat. Ipatag mo kumatikabsat mo lay ka. Pangaasim kumamat anak ko. May ka, Hazel. Mapantag tugaw iti sirok deje akayo. Agyamanakan ka, Zander. Nakasaysayaat ka kanyak. Awan anyaman nakan ka. Nga uray may saak abulsak. Di nakibain kadagiti gagayam mo. Gaputag pagayam ta. Kanasayaat kamat kanyak. Amo, Hazel. Nasaok kan ni Papa. Akayat mo ti makaadal. Kini daw ko atulungan na ka. Kita mo, kaya't nakaatulungan ni Papa. Ha? Ay, nakababain samat. Ay, uray sa anan. Bay amon day dyan na ibagakan ka. Nasingpot ni Papa, Hazel. Awan rumbang nga pagbainam. Umanugot ka na tulungan na ka. Tapno makaadal kamat. Ay na. Agyamanak nga rod no bilang matulungan dak. Ay, talaga nagsayaat kayo. Naimbag nga oras mo, Hazel, balasang ko. Kastamat kada kayo, sir. Sige,
Sumrag kayo, Iti unag ti pagsaritaan tayo. Agyaman na balasan ko. Anya ka di ti maipay ko kada kayo, sir. Ada ka din ni nanang mo? Awan, sir. Sana baling arod. Sikapay lang ti kasaritak may papaniti gagarak. Ama mo nak, saan ka di? When sir? Da kayo ni Sir Lito nga ama ni Sander. Wen, siya nga rod. Nasawa ngamin kanyak ni Sander, akayat mo ti makaadal. Day tatipod no, sir. Kayat ko launay ti makaadal, nga uray kasti ti kasasaad ko. May sak a social worker. Kaya't matulungan ka, may papan iti day ta aplanom. Pudno ka di, sir? Wen, iha. Agadal ka ije Bagyo. Marik na kami na talaga kayat mo ti makaadal. Iso at tulungan ka. Agyaman ak unay no kasta, sir. Mapadasak matlangan ti agadal. Ikarik, igaad ko ti agadal no bilang makapanak ijay. Ala, ibagam kininanang mo dayta, ha? Ken agsubliak to, takasaritak ti inam. Wen, sir, kat agyaman ak manen. Anya di ko nam, Hazel? Tulungan na ka ti ama ni Sander ama pan-agadal ijay syudad ti Bagyo? Wen manang laika. Naragsakak. Gaputad damot langan makatulong kanyak. Tapno makaadala. Ay na, Hazel. No apay mat ngamin nga arapa-apong pailaang ti agadal. Idinto takas talang arudon ti kasasaad mo. No di kakat agraraman Awan mo't dakas na no agadalak, manang. Karbangan ti tunggal tao ti makaadal. Kan maysa, dahi tangamin ti arapaap ko, idi pa'y laeng. Anya? Nih, ada kayo matgayam, angkal. Anya ka di ti bagayo? Nadamag ko nga may namapan ka kano agadal ay syudad ti Bagyo. Ngam da ito iti maibagak. Uray mapan ka agadal. Tadi mo mutla maragpat dagiti arapaap mo. Unay ka na ya. Sige. Ibagayo lat ti kayat yung nga ibaga, angkal. Ngam, amok. Maragpat kon to dagiti arapaap ko. Babaan iti tulong tinamarswa. Ay na. Lipatan mo day nga arapaap mo. Parparigatem na ti pamilyam. Gapo iti kinaagraraman mo. Ay, masurunak! Hazel, anak ko, nakasagana ka ka din amapan ijay syudad ti Bagyo? Wan, nanang. Ay, magagara na kun amapan ijay Bagyo. Tapno agadal. Siguro